Kuva ku wa kane w'iki cyumweru turangiza, imirwano ibera mu Burasirazuba bwa Kongo ishyamiranyije umutwe wa M23 na leta ya Kongo irimo irakomerekeramo abantu amagana. Kugeza ubu ibitaro bya Bethesda biri mu mujyi wa Goma biragaragara nk'ibyarengewe n'ubushobozi bw'abakomerekeye muri iyi mirwano. Abakozi bo muri ibi bitaro bagerageje guhangana n'uwo mubare munini w'abantu maze bashinga amahema yo kuba ariho bakirira abakomeretse. Umwe muri aba bakiriwe mu bitaro bya Bethesda witwa Jeannette Nema Matondo bivuze ko igisasu cyaturikanye abantu benshi ubwo bageragezaga guhunga bava hitwa mu Bambano hari hagoswe. Uyu mugore warokotse yavuze ko abo bari kumwe nawe bose baguweho n'igisasu kikabahindura inyama gusa. Uyu Matondo nawe yabuze abana babiri. Uyu mutwe wa M23 niwo mutwe wa vuba ugizwe n'abatutsi bavuga ko baharanira uburenganzira bwabo mu yindi mitwe myinshi y'inyeshyamba zirwanira muri Kongo. M23 ishinja leta ya Kongo kuba itarakurikije amasezerano y'amahoro yo guhuza uyu mutwe na leta. Nyuma yo kwigarurira isantere y'Iminova ku wa kabiri, M23 yakomeje ibitero byayihesheje kwinjira mu mujyi wa Sake uri mu birometero 20 uvuye i Goma. Hagati aho, ubwoba bw'uko inyeshyamba zishobora gukomeza kwigira imbere byatumye abaturage b'Igoma batahwa n'ubwoba, bituma abacuruzi benshi bahagarika ibikorwa byabo by'ubucuruzi. Kugeza ubu ahari amasoko atubakiye haragaragara nk'ahari ubutayu. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.